Chief Minister Pulal du Oman Zemabog West Local Council khalna nei tura thopui thei veng lo ni ro u sarkar ne na hmala thei lo ni ro u ati Congress chala in wantong kho thla thlirna chevel le kang mun sau drama mani in haivur na ni nge yangai unati ramzau tang mu chwale ani hanti India Meteorological Department IMD chuan vo in khan rampum hwa weather alert ati chhuaka ni engi moza chungin mun shanga ruwa na satak asur don ti asoi Islamic Republic's Atomic Energy Organization chuan vo in khan US le Israel chuan Iran na Natanz nuclear facility to airstrike mangin anbe ni in an soi Aizawl chungin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzo kini lo ngai thlak thunzo mang u vo in chunudar khat khan March ni somni panga sangni somni paruka Zemabog West Local Council khanna nei tura Zemabog West upapol inkot muani na ZPM chuan street campaign nein thusoitu Chief Minister Pulal du Oman thopui theiveng lo ni ro u sarkar ne na hmala thei lo ni ro u ati Pulal du Oman chuan Local Council ne thar tu Zemabog West chuan mamo tamtak anla nei thu soya kan thlan mualte kongte holte kan vote chhuak don ani khotlang aya party titlat kan omlovin ka beiseya party feeling ne na in norvak lovin thianghlim takin campaign nila khotlang mamo sherengin moile thianghlim takin lo om turin ka cha cheu ati ZPM sarkar chuan mal somna na sataka dong ti soin Delhi mal somna dong turin thorim na le tho tam hi kan ti ve thei ani a tho chat lomman incentive kan dong molmolani 16th Finance Commissioner India Marchaka state dangte changtlem berber anni keini le asamin kan dong tama keini Mizoram phei chu India ram state le UT zongjonga dong tha palina kan ni ti in Pulal du Oman sarkar le sarkar na thokte tho thata wanga lomman andon na sajia soi Zemabog West Local Council indang thar chu chungko zathum somnga pani velan ni thu soya Aizawl Northern Pipeline tho mekin tuinyang nartak apedona transformer pani chau nei chu apathumna da feldai ani to thus Chief Minister hiana soibok chuan hnuai lam inzani somthum vel omna kongpui tur malak mek ni in wai me hol turwa manna malak mek ani boka Revenue Minister in anin munachin fel sakto bok thu Pulal du Oman hiana soi AMC in thana wangin MCC te puan ani to awangin malak to le akal mek te chau asoya Chief Minister chuan Aizawl kongpui cheina atan cheng vaibel che somthum panga an pekte Fogland Volleyball Stadium atan cheng vaibel chheriat pekte Urban Stormwater Drainage atan cheng vaibel che somthum panga pekte Local Council tina an area priority atan saski composite works cheng vaibel che som panga an pek to te asoya Zemabog AMC market atan cheng vaibel cheruk da felani a Fogland market sagna turin DPR buat saifel ani thu te asoibok MNF General Secretary MNF Legislature Party Secretary Nibok Engineer Aro Minglianan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max 2 MNF sarkar hunlaya duan le notification ti chwa ani thuwa soi MNF Party chung inkhom niminaneya he thu hi Engineer Aro Mingliana chuan soya Max 2 MNF sarkar hunlaya duan September ni somni paruk sangni somni pathuma notification ti chwa ani thu soin Mizoram Universal Health Coverage Scheme Max ti avwa in April ni khat sangni somni pali atanga man chan tura ti ani ti in heta hian cashless ani tur thute noi nga thleng chung ko khatin bil the ani tur thute sarkar na thokten an thove tur te thenga tarlan ani Thailand Health Minister Hova Anhan Zirpo Khan Thilthar Anhan Muchwak Vaklawani mela MNF duan ang diak deu thoin an mang ani ati MNF General Secretary chuan leng puiram shal chungchang po soin leng puiram shal chungchang a CBI consent an pek na lekha hi a complaint tu hne na a copy pek ve ani lova a complaint tu Pulal pian fel chong thu in a complaint na number 12 na Chief Minister le Revenue Minister enroll na atarlan chu CBI consent lekha hian tarlan ani lobok ati CBI consent an pek na hi he aya chiang kwangzo ni theise a thahle ati bok Engineer Aro Mingliana chuan budget pharta kha budget chalo takani ti in budget pumpuya changa alet le tur omlo chi sarkar in rel bolna revenue expenditure za somriat pani point panga pani ani a mason na thona tur capital expenditure za asong pasari point pali panga chauda ani a za asong pasari point pali panga a hian kan lon rul na tur ala tel zuiani ati ZPM in an sarkar ma an policy le khabu an ti chwa kum sangni somni pani le sangni somni pathum MNF sarkar laya revenue expenditure za asom sari pakhat point pali pathum le capital expenditure za asom ni pariat point panga pasari chu chalo anti thu antar langa
chuti ani chuan tuna budget hi ZPM party chuan thalo an ti hle ang ati ani Aizawl Municipal Corporation AMC huam chunga taxi stand za somnga paruk a ommek UDNPM Minister Phuket Sabdangan Mizoram Assembly Budget Session nei zo taka Rural Lai Member PVL zai thanzama zo na zia ka achandanin 4-wheeler taxi ten ni tin cheng somli le 2-wheeler taxi ten ni tin cheng somthum auto rickshaw ten cheng somthum an mani parking area fi an choi china taxi stand ta tanga sum mu hi ashanga chinchia ero ani lo thung parking area khata poisa tling khom chu parking area contractor ten thlatina chhun lu tura bituk zat a hlomin AMC a an chung lu thin ti zona chhana a chuan tarlan ani bok PVL zai thanzama vekin Mizoram Home Guard a volunteer post omzat azona chu Home Minister Phuket Sabdanga chuan sangkhat za somruk pariat ani thu in a changa hengzinga hian post sangkhat somriat lua kha mek ani thu le post ruak somriat pariat aw mek thu in a chang bok Mualkoi Champhai District ta so thing songbolna ginger processing hub din tumin sorkarin ma alameka Champhai District ho Vaphai Zotlang le twal chenga te a aya te de zok spokes din tumin ma alabok Kumina Assembly Budget Session a Rural Lai Member Putila Limpuya Zona Horticulture Minister Pusila Soivungan Ziaka Achana a Ginger Processing Hub din tum ani thu hi atar langa Sustainable Cultivation of Ginger kalpui thei turang malang mek ani thu le Horticulture Department Hnuaya Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH scheme mangtangkaya malak chanani thu atar langa kumsangni somni pali le sangni somni panga chungin Mizorama chungkwa singni sangli le somli pariatin so thing quintal Nuai nga singli sangria zali le somriat panga point panga pasari an thar thu po Horticulture Minister chuan atar langa Secondary Collection Center SCCA an so thing thar phur thleng tu te hna sorkarin kezi khathi sa pacheng somnga atin lo na support price apek thin thu azona chana chuan atar langbok Art and Culture Minister Pusila Soivungan Wangchia api puhmun hlui cheibol na atan NEC kaltlangin project chengnuai zanhi pompuina mu ani thule first installment atan chengnuai somnga mu to ani thuwa soi Kumina Assembly Budget Session a Rural Lai Member Puvimal somtluanga zona ziaka achana a he thu hi Art and Culture Minister chuan atar langa Wangchia api puhmun hlui cheibol na chu thomek ani thu atar lang Art and Culture Minister chuan Wangchia api puhmun hlui cheibol chu PWD kaltlangin contractor puzo sang zwala lim enin civil works a thomek thu le non-civil work capacity building to department le khotlang changrualin an thomek thu atar langbok Siaha DCSO pu B.Vanlalduata nimin tlai khan siaha ko pui chung e rongbol na gas a chom tu agent Mizofed Gas Agency meisatla ami chu shilok lovina tlo a Mizofed manager chuan tu hnaya mi pui harsan na to be chu delivery authentication code DAC a ani thu DCSO chu lo shilin DAC tello chuan gas spec chwa the ani lova thingtlanga chengte tan gas lak the hun in kar ni somli pangale khopui chunga chengte tan ni somni panga ani thua soibok siaha DCSO pu B.Vanlalduata chuan tu lai khovel boruak in lum letin ni tin erong bol na gas lak lu le sem chwa siaha khopui among dan che chiang turat lo ani thua soya siaha khopui chunga filling station pani Emmanuel filling station Mesa Vai East le Jerama filling station college vai amite potlo ngalin tundin muna petrol le diesel din muna thathu thoktu ten an lo shil ani Congress chalain wantong kho thla thlirna chevel le kangmun sau drama mani in haivuna ninge yangai unati ramzau tak mu chwa le ani hanti Congress chalai chuan buang puiram chung wantong kho thla thlirna hmun le a chevel kangmun sau drama kumsang hi somni pali kumtira Chief Minister dal du oman ramzau le manto taka alenia soivo in khan an enfiani in an soya kumsang hi somni pakhat cherchi bial by election a re theitaka in soi khan Chief Minister ani tu ka changin Mizoram mi hausa berzi nga atil ngal ti ahmalag na hian anem heta kan ngaya ni anti pulal do ma chuan wantong kho thlathirna chevela chin somni panga atanga somthum hun vela zaw mi pangaram chu Chief Minister ani hlim chhona ata tolin aleini in Congress thalai chuan an soya kangmun south lama po mi palita leini in a then phei chu February thatop lama awa chau ni in akar ni po chapchar ani ma in halani a
he aram hi sarkar department pakhat enkol tir tura ruwa mania soi ani ti Congress chalai chuan amuna afin fia ani antibok Congress chalai chuan wantong ramle sa phaglui chhaglam wantong kho thlathirna remchang mun chalai zongzong chu Chief Minister chuan Special Assistance to States for Capital Investment SASKI Scheme Development of Iconic Tourist Centers to Global Scale mga wantong kho thabula ropeway siam na tur cheng vaibel sa somthum pali point pangabian mga malak na tur compensation adon the na hisab chungle Tenzol Peace City ina huam tur kang mun south drama mani mimal in high vura malang na ani antia Chief Minister ni Relo ber ani chungin Chief Minister kan nei to zinga hausa chak bera Congress chalai chuan angaya ni antibok Congress chalai chuan wantong kho thale a chevel chu henglai ram nei tu khwa te chuan Forest Department enkola angayin an papek reng china tunhai kumni vela khan maktak mayin party pakhadwa man na in michen khatin an mani pualin man mo takin anin sema anram in pek le in sem chu Chief Minister pulal du oma hian man mo takin ale khom sakve thunga aram le chin po hungtir ni in hungzo alani lo antia chulai ram le a chevel chu mun poi mo tak alani dona wangin man mo takin apan na kong po zaw ani a ram ngonuam le far thing din thup na mun chu ki rem vek ani to thu Congress chalai chuan amuna an fin fia vek ani antibok LPG le POL report ilo ngai thak chunzo mangu nimin jing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkha jali somriat pani inviting te supply check gate paltlanga Viring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zali som panga Mizoram chunga phurlu anibok voin khochin ilo thlir hawang u State Met Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center aizola changa meteorological data chinchia danin ruwa millimeter somni pali point paruk atla a temperature alumlai berin degree Celsius somni pali ani a avolai berin degree Celsius som pasari ani khonhon lamchu anon lo lai berin za somruk panga ani a anon lai berin za somriat paruk ani voin inrini hian mamit kolasip aizol saitwa le khozol district muntlem te a ruwa chegle thli darkar khata kilometer somthum atanga somli velana tho theina a oma naktuk pathiani khian Mizoram district tin muntlem te a ruwa chegle thli nawaklo darkar khata kilometer somthum atanga somli vel bok tho theina a om Mizoram po lam chanchin ni longai thak chunzo mangu India a UAE ambassador chuan West Asia abuai na chwa laya India enroll na chu afakle a Prime Minister Narendra Modi and Sheikh Mohammed bin Zayed Director abyak na chu shwai tu pani inkara inrin tok zialan tir na le ram pani inkara rin na lan tir du dan inang chaw nilovin mishing inzom na thuk tak ani thu asoi West Asia indo na achwa mek la hian United Arab Emirates chu kar tam tak chung be ani hnuwa po in hong tak le nget takin ruah man na fel fai tak nein ala omrenga India rama anram ambassador chuan India rama sumdong pol lian tak tak le anram mi India acheng te chu thumal khau tak le khamangin atiamani UAE India Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA Council Community tenhena thucha athona Ambassador Abdul Nasser Aishali chuan Gulf State ven himnale economy te chelna chu asoi war hle a hei US Israelin Iran an be nuwa te ran atanga phubalak na atana be pui thak na atanga tan ani Indona achwa tira changkhan Iran hian UAE laka missile drone sangni chuang akap chhuak to a atamjok chu anram defense system in alodang to ani ti in Al-Shali chuan aziak he chana hi inbuat saina maktak technology lama thiam na sang takle mason na lama anin pe to na lantir na ani thu asoi service poimo taktak energy tui healthcare telecommunication le ele in supply ti chu ti top lovin chunzom zelani ti in ambassador chuan asoi Eid al-Fitr le kha ti chwa hian UAE khotlang nuna India khotlang Magtadwali chuang zet in zom khom na thuk tak chu atar langani UAE India mi tatan chuan chungkwa ti thumal hi mi khwal tong kamani lo atakramani ti in Aishali chuan soi UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan damdo in atlo na tar langin civil mi panga in hliaman tor thu te asoya Indian pakhat bua tela kanmo phurna vekani ti in apuang ambassador chuan boina chwa laya India enroll na chu afakhle a Prime Minister Narendra Modi and Sheikh Mohammed bin Zayed director phone call manga abyak na chu shwai tu pani inkara inrin tog na lantirna le ram pani inkara rin na lantirna dudan inang chaw nilovin mishing inzom na thuk takani ti asoi India Meteorological Department IMD chuan vo in khan rampum huapa weather alert
alert ati chhuaka ni engemaza chungin hmun shanga ruan satak asur don ti asoi agency hian weather update nung bera chuan marchak khothang lamle marchak bia shanga khwa alum chhoti atar langa ruana sataka surdon ti soin sub Himalayan West Bengal le Sikima hian march ni somni pakhata changa ni somni pali chung hian ruwa tui atlana sahle don ni in asoi West Bengal mun chen khata chuan thlipui atle theidin hmuna adinga thlipui tle zakzong 2 km somria thlengani theya Odisha a chuan thlipui na satak atle theiboka chuba ka thlipui tle chu darkar khata kilometer somsari achak thlenga tle theiti soibokin chuba ka thlipui tle chu darkar khata kilometer somsari achak thleng atle theibok ni in IMD chuan soi marchak biala chuan Manipur Mizoram le Tripura state arwa tuitla na satak aw marin oma chu thlipui tle na satakin azui don ni in atar langbok heti la hian Assam Meghalaya le Arunachal Pradesh a te chuan March ni somni pali a hian ro tuina satak atatheya India marchak le khothlang lam Bihar Jharkhand Chhattisgarh le Madhya Pradesh ate chuan ro tui darzau takba ka thlipuina tak atle be sei ani IMD scientist Akhil Srivastava chuan news agency ANI hena tundin hmuna India rampuma thlipuina satak atle megani voin hian chuma jing na sahle a naktu hian amun chen khata thimdeu arin ani ati nizan ne na khaikin chuan tunlai kholum bera hian degree Celsius ni atanga thum vel atlaniam deuh theiani chuti chung chuan naktung hnuwa boruak lumle vot asan chhole be sei chan ani ati Srivastava chuan Uttar Pradesh marlam Bihar Jharkhand Chhattisgarh Odisha le West Bengal mun then khatetan po thlipui tle be sei ani awangin thlipui na tagle real tle theite ani awangin orange alert ti chwa ani thua soibog India marchak biala thlitle chakna hi darkar khata kilometer somruka changa somsari velani theya he hian hlau omna thlen theiani ati India le India mite social na nasatak nei chin American far right political activist Loomer chuan India mi puite chu afakhle a mi ahmu to zongjong zinga an chaberti in a soya India ram chu third world country ram tia ko chu thil diklo ani thu a soibog American far right political activist conspiracy theorist le internet personality Loomer chuan Niko chungzet India atlo nuwa ama din munatangin U-turn natak asiama India chu azinto na aram chaberti in a soya ama a alorin dan tamtak chu media a alandan chalo tak te atanga siam ani thu apombok Loomer chuan eksa ram chunga thilton hian angai dan thak danglam vekti asoya Trump thop tu Loomer chuan kumtin India rama kirle abe se thu asoibog India ram hi ka mangaya ka ngai dan diklo te chu siam that ani to ti inazia ka athilton chu makle mitivar theitak ani thu asoibog thudik tak soila zinmi kani angin India hi ka tlo to zongjong zinga chuan ram chaberani a ama khop mai ti in US President Donald Trump pachian nai tak Loomer chuan exa aposta soi ka thilton hi amakhle a India hi American te pumpel turangin media a negative taka tarlan ani a ma se chu tiang thil tam tak chu phwa chop vek ani ti ka chiang hle atibok Islamic Republic's Atomic Energy Organization chuan vo in khan US le Israel chuan Irana Natanz nuclear facility to airstrike manginan be ni inan soi hi West Asia Indo na hian Karlina athlen mek lai ani a Iran media te thu chwa tarlan danin Zin Khan he facility ya enrichment complex thi be ani a Tasnim news agency in thu chwa siama United States le Zionist sarkar kan rama be tuwa voin Zin Khan Natanz enrichment complex to be ani ati Iran khotlang lama he muna hian radioactive material case report awmlo ti asoibok Associated Press tarlan danin Iran ram hausak na mun pui ber Natanz po hi indo na karma sabera khan ka ani satellite thalak atanga alandan chuan he muna building eng moza chu poi khoi na thleng wang hian a chiat pha ani thu chwa siamin United Nations International Atomic Energy Agency IAEA chuan ama abe pui thak na awanga chiat na thleng chu anem heta radiological consequence awmlo ti asoi hemi chungchang hi chanchin buat sai ani mek lai thleng hian chanchin chiang zok ngai chan mek zela lani Myanmar sipai sarkar pai thwaithwai turin le maniram ho thwai turin CNF chairman in chin tlangwal te asom Nimin Khan Chin National Front CNF Tenchin Revolution Day voice som thum paria na an manga CNF chairman Puzing Chunga chuan mun shanga chin tlangwal te chu mani ram le namta na be turin le
Myanmar sipai sarkar pai thlak thwai atul thu soin chalai kumtling to phot chu Chin state a ho turin a somani March ni somni kha Chin state nampum puin mania ro rel na an nei theinan le Federal Democratic Union din tura ral thuam ke nga an be na kumsom thum pariat na ni in revolution na nun na hlan to pasal chate le martyr te le hliam tuara taksapeng hlan ta te zongjong choimoi na le zana an hlana Myanmar ram chunga sipai thune na nwai chimi veka sipai enroll ve to lo na mi puiro rel na sarkar thar thatak din tur chuan ral thuam ne na belet mai lo chu kongdang thang tur a om lo ani ti CNF chairman puzing chunga chuan Chin Revolution Day voi somthum pariat na a soibok ani khati zong ka voina ta na Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e